Hichelaya KLPA Tahchanus tawna waiting set hi an on hin an on ji a chu to hai kitung jang hitan adat chen ato the tawin hichi hoya hong ki panham tile amuna individual hitata chule group bitata hichi Tahchanus ho KLPA holinga ki thupina zakhat jani ke poi sang hatsani ke poi ungkedan hom to chilang lam kai ho kizamat owa asim phat oi tai chi latrine repairing ke bolin latrine langa chita dingin khatwei atha alili ke sa chu hipun latrine alui asi chu repair ke bor he bona hi repairing ngen hin atha alili chu ke bor pun latrine china hoya ha chai nu pi hon ti ke dop ji nu a hon e gen thei ta chu he te si ho di di nu nau chapang he chi ko jun tha nau zong ma sa chu masa ka cover a chu tula mo tha hin hichi anike hu pi win temporary set hin chule toilet akot jong khila asi chu repairing ne ki boltan khatwia chike de chi repairing chu ne ki boltan atha li chu hipun condition hi hygienic diutan masa chu ake a hu e hong na dan ji chi ana bol hoyu hitan awi hi athip tan tun masa chu i de hin hichu update bol the hintin KLP waiting set repairing to toilet repairing ki bol na hichile tha bia jun tha lingan ke sa hi lampi wang ha sa thona lain hi zong le ki maintain ham da nu hi tun hei boy toilet to waiting set to jun thana ki sa chung cha hi seinum na ne nu te Tahchanus ho thalangin nang phanan pinge ki pau me elaya KLPA toilet washroom ti ho ya na boy the jingin hatsot pi hi 16 January ko na ki to pan hin ai wangin tlai toilet ho ya luisa he ta ajen mi pi hi zathum jali cho bol langa na hi inna ai wangin minimize hong ki bolin minimize hong ki bol zawa hin 150 100 ti hoi hi jingin chi chu mi hi zat pi chu latrine chi na hos aboy he jengin a hin la lam kai te ko ma chun approach so ke bol ji in lam kai te ong so boy hi de ham pha chot pi hi bol do lawin amin hi jong le lam kalanga ko na hi han lang hoi lai lai a so pi lunggel the mai lo le lunglien ta hon heti chun hilanga boy pha nen sum ho a hen to do bin hilai toilet jong hi athap be achu ki sim helo na ai wanga alui pa ko repair ki bolin plaster phatana ki bol kinin aban la masa chu khat bo mi za khat la som nga chun toilet khat bo akimang khomin aboy he jingin je chun ahanam si do jingin chung la hin na thei jong a hita point ai wangin ulanaw kuki zo cha te adi a amin chin hin pha hi jong lang so pi pha be bhwa ko nin more khupi sung hi ta hen lang akim vel hi jong le chule mun chom choma hon hi ti chun tham khat nin zakhat jani ka he poi lo la sang khat sang ni sang nga ti hon a hin thorovin chi ho achu ke ho langa mo pojeng ki ti tan te ka su form movin cha achun repair ke bolin toilet hi tun hin anin man thai hi tan aban le hilaya ajowa hasun boin sita helaya wedding set jong hi ama sa chu huin a se thu a thukon cha hin tawna jong ha sa he hitan nu pi te ho hi langa ten khola ni vei thum vei attack a bolo le tawna thai helo hong sat ki ta pha ni na sunga khon na the hi ta pon abanin chilai wedding set pa hi tha be in hi chi sum ho them khat khat ho chu ka su khomun cha chun thing kala be un abanin kasim phat sa ben tu a he ma sa nga chu hoi deu nom deu he tan mi pi to le na jong anom the tan ji chun ama sapenen pathian ko ma ki pa tho ka saina ban le tia lunggel he hinje khoma sumle paya thamcha cha heng le hung pang so pi ho jo si chung a ke pa thu khain sayobin abanin tu hin KLPA tawnu te ho hen pampo na toilet china hi hanlang tole na hi jong le mi a dia chin ma cha helo hin lama sang in tun hin anomin akisu ta na hi le chi hin a hin siam ho hi hanlang sumle paya hung pang ho jo si chung hi jong le ki bana sang ta ka hin thodo ve ti chu khain sai no ma hi chu nul hai boin chlaya Tahchanus ho thalenga Kipathu hin se hin adin
ama na hi mil khat min Moreh alert member hong hin na Delhi silong atam chu hi poi nei kham janga jathum jali nen tu win itia chu kimine suba an repair hoi to ai e ui ki zata lo pina ama sa chu chilanga i yong en ui ki za khalia ka chang chu nam si ka sa hin tu ni wang chu anam ki zata pun na plus hoi ta tha ki tha bol hin hi chu nami pite ho KLP ngai lua Moreh Tahchanu ho chilaya lam kai te ni chile adang ho mi sagi umpi ho hi alumu na dewa toilet na sip bi hi kai mata USB nam pi choke dan ke patu kan se leibai sei banin